Ani mara sure but I sela clarify baba le ya Mahosi. I clarify le ya Mahosi lewa. Mahosi bouncers, whatever that they wrote on Facebook the other day. To me, I try to like is nabona kuri okay fine. Some of the things it's uncalled for. It's uncalled for, and then they agreed to kuri ampela some one kulo na mistake. Saying about and mistake anjan, but it doesn't mean kuri after that statement. So we'll go Mahosi bouncers they are not on board. Munhu wa endla ti-mistakes na ku fana hosi ti-mistakes na ti-mistake leti nga ti endla ti heta ku ya capture-riwa hi ku rivalerini capture-riwini na pfumela mara hi ku rivalerini na vo i vanhu va tini mistake ya leyi va nga yindla meaning ku ri wa still keen ku va hi tirhisana na vo ku ya mahlweni ku ngo va na timhaka ta ku maybe ku na lava maybe va nga lava ku ta bida va nga ku bideni ka yo quotation ya vona mara up to so far mina na ha ri ntima hi yaleya ku Mahosi Basas they should be there ni vula mina personally a ni ri mina as you wish ni vula mina personally ni ngo Mahosi Bouncers we know them to be good on whatever that they are doing ni va nyika credit ka swilo leswi va nga ka mintirho wa vona lava nga tshama va wu tirha so meaning ku ri na sweswi ni ri ha famba na vona hi mehe yaloye. yeah nakutwa mngana wa mina mara good people the event it's on will be communicating it ava live hi hlamusela ku ri swilo swi ta famba njhani but na siku hi nga ta hakela ma security a hi se va hakela hi nge himbeli munhu siku nga ta hakeriwa ma security mi ta byeriwa ku okay security company leyi nga appointiwa hi leyi event leyi ndlela vanhu ko va ku na loko hi fika hi disagree ya kun'wana na kun'wana hi nga twanani ko va na swin'wana kuma ku vanhu va swi requesta hi nge koti ku swi cinca event yona yi endleriwa vanhu and without n'wina event yi nge vi nchumu so a hi veneni mahlweni a hi veni hi kha hi vulavula hi va in communications nambara ya me yi kona laha ka inani mi nga ni texta ka WhatsApp loko mi twa nga ku na swin'wana mi lava ku swi vula